Waduh bapak Allah, waduh yo anakmu koyo geblok, kapan diko paringi tulung. Iwatu coplekku ning karung kebacut alias kacung, ngenteni sawah ngenteni kampung. Ayo goyang goyang. Betul kandamu, ya ayo tak tunggu-tunggu, ora liyamu liramu. Rino wengi jadi penku, wani tumpah opo jalukmu, ya ayo ojo buyang-buyung. Langsung ya Pak Dewas ditagih kayak Dewas kok hilang seprapat meneh ngono lho Mas Agus. Apa nutupne tutukane emang seprapat. Malari apa malari rasane kaya sawiku. Kapan diko paringi tulung. Iwatu coplekku ning karung kebacut alias kacung, ngenteni sawah ngenteni kampung. Sakit rindu sudah. Berikut nih Pak, satu lagi. Menawa DP nih saiki apa langsung pelunasan nih Pak? Jamu bekal melarat berarti langsung ya, langsung dikas ya berarti ya. Gimana Mas Leri, dua tebang lagu sudah. Oke, satu dua tembang bareng panjenengan Bapak ini tak kasih untuk menemani beliau bareng diva-diva Indonesia yang kesekian kalinya. Langsung saja terpanggilin bareng-bareng